West Karbi Anglong Rongkhang MSC constituency ke parlo Hanlokrok pathu aklam along kiti achekloni phai ke parni Hanlokrok Sports Association atum penchapatir piponsi Inter Club League Football Championship angdung kiti joymek pamanpon Jaime Galong Alisar Puaman Pen, Rongkhang Mondol Committee President Nirbhoy Bodo, Hanlokrok Cooperative Society Secretary Mohan Pator, Rongkhang Dihin Rimbang Anparta Hongkram Sport Association President Borsing Tiron, Sadgang Sport Association President Dilip Kramsa, Dongkamukam High School Principal Sojol Pator, Rotneswar Kathar Retired Teacher, Rupon Singh Tiso STB, Hanlokrok Rongasar Kido Anlapen, Kaprek Manpen Kido Atum Chetongdun. Inter Club League lake anikan wang tami Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District Arlo Association ke do anatum tami patupon lason thak si Hanlokrok Sport Association atum tami Inter Football Club League padoponsi angdung kitia joy mek paman pondo bangso angdung kitia joy megalong arnikan sampor phai 3:45 pen final match reunion sport club lapen Owe Chingri Sport Club atum si patupon Labangso ki batu ponalong lapupu player atum tami ing tangkring pen pathu ponsi 4 minute apor kati boro jersey number 3 reunion club atum ke chengsi 1 goal thapondo last of 6 minute apor chinghai terang jersey number 10 reunion club pen 1 goal thapon chulo put hot 45 minute apor chesongkiri bay jersey number 2 reunion club pen 1 goal thap chulo lapen ovichuri club atum tami ing tangkring pen pathu dun thusi 69 minute apor B jersey number 10 Owe Chingri Club pen 1 goal thapondo ke pachua long ke chokche ke do kwa jok 46 minute apor ongku ronghang jersey number 12 reunion club yellow card chodetlo last of 58 minute apor sorip sorongsa jersey number 15 pentami yellow card chodetlo last of 68 minute apor sumir hajong jersey number 7 reunion club pen yellow card chodetlo Sidami ki jutsia por reunion club atum 3 goals 7 origin club atum 1 goal along ponsi reunion club atum pen 3 goals pen angdung kitia joy mek along chipahai pon Torti mati nalukon transnational churul ladat ini inter club championship surini rank ko labang so aninkana farman nilitun puanare ni pen labang so kapathu nangdi pon om kiti angdung kiti arani an nanglung lo lasi labang so arani long sitami kado kawir ni dun chopapon aluhi sarbo mate aluhi bang putin pansami ni dun hin ben kechoro pa je alang litum amethang apor RD nang chipi dun thega pot lapen kado kawir sitami player kado kawir pansitami nilitum hin pen committee hoi pen sitami Hanlokrok Sport Association hoi pen sitami kachoro pa je lo alang litum Sport Association এই association আজি ফাইনাল গেমত আমি ৰংখাং মণ্ডল কমিটি আৰু লগতে আমাৰ স্পৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ সাতগাঁও স্পৰ্ট প্ৰেছিডেণ্ট আৰু লগতে আমাৰ সংগ্ৰাম স্পৰ্ট প্ৰেছিডেণ্ট আৰু লগতে আমাৰ হানলক্ৰক আমাৰ কমিটি সম্পাদক আৰু লগতে এই অঞ্চলৰ ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত থকা অন্যান্য ব্যক্তিসকল আমি যিহেতু এই অঞ্চল পিছপৰা আৰু এই পিছপৰা হ'লেও খেলৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন দিশত আমি পিছপৰা আৰু সেই পিছপৰা অনুযায়ী হ'লেও আমি খেলৰ দিশত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ স্পৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনে বিভিন্ন Borthol Pen Priyanka Balmiki KTV News